Esi mama ni ununzira. Yaresa foni nyambo. Obeba mamenya uto. Yami yarentina. Eya mama ni ununzira. Yama wakwaba for any of your phone in a ready ancient bibiala HYTV within the Inkoom and also a quada February Bosman at also a month 8 February 2023 in the year of our Lord and also the Enquaje and a Boafoh Yorke Clinic and I deba Wabuano now Yorke Clinic no they say you fat ahaban bi esi woni aka ho asem ne mo ade bo nipa ye fa yare bi si woni aka ho asem ne nu egubre ano ne ya tena se ye de bra ukuada yi ene ukuada bi ya bra bo no mere no num eno nan ekosi no num na ya tena se ya ne adokitafo ekugudam na tena se ne ya hwe kwa ye befa so a ye besua de afa de ye besi eni so edemu no na nei ye ne doctor Ote mensabe comme so Dr. A.Jnr. Dr. Ambrose A.Jnr. Boafoh aka Dr. Positive asay kura urade inti obemu na ye Dr. Makwaba ya Agya bato mpombo ko dia omo ade do first 11 islam ya na iso asidanke urade na ene no ya bahwe the benefit of plantain body di enfasodia ewumu enne ya behwe na mesra se wo fie ho a obetimi do text messages e dey abrain e dey WhatsApp messages abibisa questions 0249451612 0249451612 question bi a opese ubisa fa de yesu ubisa Dr. Habeboa na oyi ano amaye na yidumedie no so aye kama mama kai o se Yorke estate na so ya se na yidumedie Ebreo was it opasas papa as Sudan pa now what ayadwuma pa ma ho ato na obi e fa shovel emebro site o dia Yorke estate oba e be mo asase papa no aye so adwuma ensuo ne kane asem uni ho ha okra oba e be obenya bi I don't know who si Sudan ne say oba ko no obi akodure dabi bibia e da na kwan mu nto how ene amane bia enimo Yorke estate for number na etwa ku spin ase no ofra pedifo behwe no maboa no nya asase papa ne bi now the esi Sudan nana Dr. Atlas di eni be di nkomo pa Facebook no so bra HYTV sana YouTube no so HYTV oba so ana wa share na wo de comment aba wo bisa question be ya no e de amam ma mi twa me ho mre me ko ba pe na afi abopin doctor ne no e di nkomo di mu ode e di mu ode e pa twa me ba sisi a Ghana fue pasase esidan o pasase egedi dwuma dia ene minia bema me kanfo Yorke estate amao Yorke estate in Sassen prices no so affordable we want to tira kwan our kaswa kalabule beside Star Oil filling station na Yorke estate won Sassen ebi Dodowa Side Hills Opekuma Dentra Ofankoje River Papase Dominance ena Akoti Yorke estate ubetimi afre won ewo ahomatrufo eso 030-290-5713 and I say 059-1786-754 Yorke estate ana one assassin a litigation free.
Yada for any akafo ase se matwen na yade nkatu yaba. So TV so na o be the friend Yorke Clinic. Me dey A.Jnr na ye hwe fa so dey o body mu benefit of plantain. And ye Dr. Ambrose and Dr. Udi ni me pese o boni nyina no o kan nyina anzana ya jenko na ase. Okay. Me da ahwefo ne atifo nyina ase. Edini ye Ambrose Atoapoma Junior Boafoh. Ambrose Atoapoma Junior Boafoh. Enti eno ni midi. Okay. Na me ye kofa by Ameda Healing Hands Natural Herb Therapy Center. Eno na mean to mean kan Natural Herb Therapy Center. And they went to me aka. And me di you guys about I to abo me pa. Doctor. Baba. Ya de radio say mama di kemisa wo. Na waso ye no ewo. Waso ye no ye wo malam. Ye wo malam bulem. Enti se obi ba ho a you hear me say obi locate Malam Junction. Okay. And now so Wija Junction. Okay. Malam Junction na Wija Junction. No say or peka eko bulemi. Bulemi. Na won si wo bulemi taxi station. Okay. Bulemi ni wo bulemi top. Okay. Enya ho ne enya top ho ne wo. Ano ye winner's side. Okay. Because obi so bulemi taxi station. E si wa o frɛ a e be che be a ye wo ananso e be small bi ma na be fa. Okay. So wa wo kura o car so na wo ba dia. O frame and ma send location amount straight up. Okay. Da no me no di nkomo bisa no ma we ho dwuma de obi fufuro so hwe enti chemu dwuma di porte be pa de yo waso ye ho. Okay, Oba Healing Hands a me kan say de bia me ka say yare mi nsa na mintumi nsa. Na me ba na ayesere. Obo so ani aje. E di kan ye wewu. Obi say no nya yare. But me hu ni say yare. Okay. Because every bi do ya Yesu abreso. Ye bi obi nam. O say we nwi wada. Dan wada. Na say sa dia na so oyare na yare. Ene ye friend ewu No, that's right. But Yesu etumi ma ne bankwam bi. Enye nipa ba ko enye nipa mienu. Yesu ma nipa bebre e bankwam. That's right. Di sa atumi no na me sere se odo Nyankopon fe no me. Okay. Na me ntumi nsa sa yare no. Ena ne etoso eye obi ana dwene mu ka no. Okay. Metimi ma na dura obey stable na gidigidi a oye ni nyina no abafom. Na se me ka se metimi ma dura ebema etirimuka na sa dwene mu ha oni nyina kode a be na me yetrofo. Okay. Se daachi bi nyame de dom me a meji. That's right. Ba ko na ka hono de Yesu kura ba e wansa nyame Nyankopon ama se yare no mu. Timi so mempre se Messiah saya. No ni jimi no. Nipa wajimi de he wo ye ne den wajimi Ndengo. enti e ho de This one no ahwe. Ono ahwe no sakra na dwen. Osana ho yade. Ayare sa no wo no anim. Da woni mu. Enti sa nipa no bra obi ka kire wo why say now I want to yes. Because answer no be ka kire say akwa wu nim nyansa o. Na yes why nyansa de. That's right. The same way answer no be ka kire say wo jimi no. Ese nima wo ye nyina nsisi na kwam. E ka say we ni brefo a. Na yes nima wo ye ne ke say wani brade. That's right. Answer no be hu so bi esofo no. Na ne ye ne su ne bobre bi ada sofo die dwumadi a wodi no any different sa pepe. Okay. Enti wuji sa ne miensa free ho de a de aka bia obo ade Nyankopon ewo asasi su de e je say etimi eye na mo gompem pa de se usisi ye wo ya se wachi bremu se wu se ukotodwe je say numperi ne ho atochema ye nkyere nan. Okay. Ye nkyere nan na mo ba se obo ade tia CD e betimi ahwema ho ato. Okay. Enche so wa wonim no de uduru ha it is a miracle kekra na ahotoba ya da radio say Yorke dwumadi Yorke Clinic TV no de wani tia HY TV anumre ya bobo no de e besua de na benefit of plantain body e ho faso doctor ya ka se body na se faso yima se yedi ya bon pesi ara se di ufufori yedi bibi ufuro hu bi eno na nipa bebre nim. Okay.
na Bible say nimdia me man ninti o man ne bre ana nipa ne bre ana esi apenie papa hwa ade bi esan say ye de bode no na duane aye ye duane ayedi na ni aka nyina ye mfanya hwe no na ma ponche etimede ni tiri ana na pempem epem ni nua ponche na empire okay na ni partner moto so ananso onam na ni tiri hwe form a ne mu abie se watermelon enti nipa so mfaso no owunya besoe wa mfaso bia ni so baka agba ponche a ibenya obi obefa kwakware se ya body wanyini ne nam yeta so na pempem otwam a wote se abo bi atwam a apapo because body nwura na yen ya to agu no ye de ma moare se omonwe nke hoso na edom wa yen okay but what you say ye won aduani a yedi ene ye wo na haban ni nubra ni hini ni hahan a ye de sayare okay enti se na aduani ne nkwa na ebe benefit o de a ene wa yira okay enti body no ne aduani keke debi no mafoforo ho ye de ya ye de yennim aduani ne nkwa ni de na aduani ne kura no yasa so yira ho ani ade a enti se e fa so no na ne e fa so di ni kura no okay doctor yen fenfin na aduani no je ba de ne wum hia medipa a yennim na ye se kwa okay mame mo de tofa mame sha se free na pampam eye ne nhwirin ana se na haban pharmacy ni hini me boko ne tofa okay body no wo enuani nro ahodo bi te se vitamin C vitamin K vitamin B which is B6 B8 iron no ebo ni pedua no okay e wo kwan ahodo nyina so enti de baby a obefa bia ne yentondwene esa se enuani nro na ego munti fitina haban na e wo soro ni nhwiren na aduane ni nkomu ne kotokro na aduane na habda ne hono ne to ni bemu na esi ho no ene ni hini baby ene wa yeto na ba nyina baby yeto enso ne ni dinko a de ni ma na se de abo ampesi no de bo ampesi de fufu ma asa e twa body na twitwam ketenkete ne akotogo baby na prasa e kwa doctor ni free na aduane na ye common to na nkofodi de amfaso na body aduane eno na ma body to fan vitamin C wo vitamin K wo okay what is vitamin B eso so ewo wudi a ebo ni pedua no eye okay iron wo fiber wo because be bobo a edoso potassium wo but yem mo kakra yi okay ye fe say ni aduane ni di no eye de na emum se wan fa kwampa so ano a na we ni a bo se benefit wo benya kakra bi one body no se wo peni ya yenwa se wo peni ya yenwa e wo so no wo na munu no body e hono na no body ne hunu no okay ye wo kras ne no bi se wo pese wo dwade a wo dwa mentwere ho okay what you say se no so na wo twere ho e ma ne so na e ye den ka so ne de da bia me kasa ne man nan ene kunipa ne fe ne de na kono ne ni hwam da bia me gina bia meka enti the so ye ne fe and no does not add to the nutrients in the food in the plantain or the food that you are eating emfa supudu bia meka ho fe na fe a ti se obi aye abenkwan ananka tenkwan na wa serve no asa anwa ne bi anangu ne bi de egu ese ne efe ade yare mum na we introduce ba papa bi kai was say die ntia ma me wo ntem no oba ye nkwa bi odi kan sa ni kunkwan ntie ni sra de ni na ntie kume ma ne ntem na mo no so ba bi asra de won e papa ne dia just o you papa nkwan okay dog ani ye hwe ti body say ye no ama ye ntwere ho ntwere ho na ne papa mu nso o pese wono a o benu a na hunu no mo onu se wono wa na hunu no mu wie a mitire yentie ne ye memfa nkyene bebre enwu ho wono na hunu se wono wa na hunu mu a no bode won so de njingu ka wato betetu
enti ina se wo mfa nkyini mu ho ana se odi nkyini ketue bi begu ho adentia ensuo na aba odi ano ano eno ye duro odi na ho odi na ewo mu no about 80% na abegyere nsuo no nsuo na ho na ho mu na ana yetum ayetum ase ni dirty calabisa ase you know ase akwa ase diesel no bidase ediane na ho odi no abegyere nsuo no Jehovah enti wutugu a percentage a wunya as mfaso kakra bi okay nti the best thing is say so be are BP and so be diabetes say nsuo no ebe bo ana ba enti ben konkotum ena say one no wona munu nso de a ena na ne hono no o se ye sha say wona aduane nti me to so wo ne hono no okay say wa udaya na to men twere ho okay dane sa ne no wa na wudi wo fa nko competition nyane fe no bi hwehwe wa pomodin na obi hwehwe enti no wonu awie udwa wie a ne hono na aka no betime twitwa ne keten ze de ma mbonjena ze de ma mbonjena okay na wa hata obi edo mbonje aduane mu afa wo fa ma mbonje bie mu bi ze ade wa be yusu wa hata na wa betime asi e wo waduro mu betime a blende ekwen bia obefa so a wo yam ebe yi benya ne powder no okay atre ba ko atre mienu anopa enumre in warm water ensio ne dare atre mienu atre unya atre kese na o sa atre no ye de didi no eso bia ne de ye o de nu koko zongo enye no bi en na de kwanda enye no bi eno na ise body school for de no enye no bi ne mom de ye didi wo fie no one adubani bi enu trima okay because obi wa ka se atre ba ko obi atre ba 50 echa kwanda okay enti onye no sa mienu in warm water anopa wanom enumre wanom sa we BP na etete wo no ebetimi adwane akọ okay diabetes na abeso wo no ebetimi adwane akọ okay ebi kwa na wo bad cholesterol ewo mu srade a enye mani pedua no ebetimi adwane akọ enti show ne hunu no nko a hwe ndamabo ne mabe miensa nan so ne hunu no nko a obo ha no okoma yare okay sa akoma yare no o de eno nko a see that say obe noa na wanu nsuo no ana obe hata wine powder okay na de eti o de eti sa eti ni bibia ndem de me fa bentum me ha ho fa bentum wo mota na de egum no wano okay when you say a fight against cancer cry say wonni bia etimi si anokwan wo bi so a mintimi nka say any complete edro okay na emum ebeboa ma say ne etum dika no and I said the speed at which I econo ebe reduce no okay let's say wo wadro bi a wo no ma e wa no nie dro bi a wo ba me ma wadro a bit to asia fita okay acha ye 2-3 months cancer wow Dr. Positive ne need nkomo no HYTV so dwede ne frɛ no Yorke Clinic nene baby ye ni kira ye kasa de da ye pono so ene sɛ brody ya ehomfa so ye ka brody ne ne duane ne nko a edu afi na haba gosi ne hene bibia fa brody ye obi no na ye ka ho so doctor ye nkoi ya ka duane won se man we de ye ntinsi mimi ayo mimi yanom de oka ne wan komo de amomo a mema no okay eni ahia ebe ese bibiri hwe body na da ho no betem no on se ye pan free ne saka na ho yeah and then what to eni kitu ebi ho sa no ye ntontwene anu na no ne to no ni mi enu nyina okay ye ntontwene okay la cause munje ni kwa tablet eh Mr. Payo so har munje ni pa fa ye ntontwene ne se me ba cho muntie ubu ne to na ye wonyema mienu e de ye me kire emema de no okay ansa na makọ the second thing anu hia ba ne to no ene ne ti ni nyina separately with me use but me so combine na wasi usi ya no de akakadura fra
Doctor Tell me ba. Ni tini ne tono. Ano de Matthias na ni tini wona be pain free. Ne be pain free na e be ho na etwa 7 bisa. On say ye twa totene. Yeah. They we twa the to can it say the to chie se no. Okay. Okay. No na make. Nemi de mi gura se ne kakra to chie. Utimi twa ho no na de tono so we twa. Okay. Ubetimi de mienu na fra. Ubetimi aye them separately. Okay. No we see. Wo da keke dra fra. Na wo de abonua ananka twa de ankama anase line. Okay. Enye lemon akese no line ketwa no. Na wo de afra. Mema ne nye watri, mema ne nye nsuo bebre na de nkyene o adan de yi. Ofa akese kakra be miensa anase enum. Se wo de tua de afa miensa. Okay. Ne fa fra, ne sifra. Wo se be ye ebe bobo, otumi abobo ne sa, otumi achem. Na de tua. Meba bobo so. Body tin na je twa wie no. Ya de ginger kakra betuma sisire. Esisi. Na de ankama no. De ankama na lime na fra. Na de nkyene kakra aka ho. Ne mo ma ne nye nsuo. Okay. No. Say de almost say ode kwa ha. Ode kwa ha. Me da say. E bi twi no krase ni ba. Na ode tua. E ma be ma sisi mu ye din papa. Okay ma. E ma be ma sisi mu ye din papa. No say ne din ko. Ena ne papa. Okay. Eboa memma sisi mu din papa enzemu. Sisi mu kro. Okay. Koso bu ho a na wanonom ade ya de bia meka yesi minya ken. Drink ni nsunyun. Eda ma me fa nchema wo wura kwa me abeka. Sa wote me nka wura kwa me abeka be obi a nchia tie ensem ni ye pa. Eboa memma sisi mu de pa. Okay. Na hwe ne tokro na enwi wo no. Ne to hokro na no ya de gi awo. Okay. Obi a yemfa ne se eda pato se wo de be ye duro na wo be hwana ho ana be sisiri ne ho ni nyina fra. Ne ho no se utwa umbiem. Okay. Okay. What I say? Okay. Because I hono udwa untumi nya nyi egani ni mfiri ho. Okay. Nti utwa ye mu ni nyina. Okay. Sa ne to ho no. Utumi nya miensa enum ana enson. Oba awaka no. Nenso awo no why na dwen akona na twa 7 wo ye funu no. Onya na dwen so. Onya na dwen se oba. Na doctor aka che ne se ye kwa kotwa no. Okay. Sa ye twa no na me je se nyame adom nti. Ye pese etu twa. Enti pesa ne to ne bi. Pe adwe abe adwe ya 7 faka ho. Ne pe enchine abodie 3 ana 5 faka ho. Ne fama nonwe. Onwe keke. Acha ya 30 minutes awo beka no. Okay. Sa wono so aka na mu aye den acha ya 30 minutes e so o. Abro so kra ya 1 hour. Nge o sa kra na beto fo. We wo ho dansie. Okay. Any 3 months kra. Wow. You Wow. Ba ko ya wada. Ba ko memene da. Okay. Na omo time apa ho 3 weeks. Okay. Doctor say omo meje referral. Omo gonna say why me. Enya me nsem. Se ukoji wedro baby, and obi fufro na ehwew. Na sa asem na to na minnim de ne na ante. Na se me ha enya adwuma. Me call hospital ka jam say me ma obi amfa sekanka. Who are you? And I'm say I am me. Ekeke Mr. Stubborn. And the two hanam dia fight, the two hanam dia fight am say dem say ye ko. Ye be ba be wo. Ye mere so say ye be wo a. Ye be wo paper so de. Time na pa ho Benjamin mirimu enson. Okay. Ye ko e. Dem ka kire ba ko no so say hey. Me say ye ni ye person nya mitumi deedi. Kakran 3 weeks ne so ye no. Me hwe na say we say wabre. Me say wabre dia ye ko ne ngo. Ena ebnada najo. Be ma ne ye akwankyere ba ko bi wo ho enye no ho asem ne ye ka enti ma ne ye no e ball 5 na waka eni ye ko anopa no e frɛ wo na pa
me a coy before money a coy. Same hospital. The same hospital. Because my cat was A.Jnr. Obano say be yen nyam yen nyam be dead inti was what they go be no ko area o ka kra yen de inti me you do when I'm coming so ya bo ya ba be wo no ma so city Mr. Stormo na ba ko no when I'm so no so be ba be wo first come first asa agro na wa fa ne ba yen twa na hu akola na we Thursday dey near Oba. Okay. And Saturday dey near Bema. Okay. Tubum. What din set your concon. What you say? Enti the nyame tumi ye no ebi no no. Okay. Enti no ye ne to no. Okay. On say ye because I walk there and na Bema mu sisi. Sisi modern no. E no nche se board ye ni nyina na honkon na Bema sisi mu dey. Ye gusu saneko. Now, oba bi wo ho hwe me. Ana woni mu obi. Emoja tuno ebia na ne menses no e no kono maduro bi e na age nsem ebia na fibroid e na disturb no na emoja tuno se ne mre bi bible mu emoja tu maami bia ode onya agidie de nsa ko kan Yesu atade na emoja ni twaaye no mesrew pebode na haban no no na haban na epie no o se bi wo ha epie na nyini a ne mu asa mframa femu a ne mu tete eno de na say mama why na djuma wi ye no ye wade ye de okay enwunya foforo na eba no utwa miensa na wo de sa ho ti say ne phone si sa ho yi me sure say ahwefo ebehu amenye ne say capture correct ba body na de na haban no ase 1 2 3 na mo ni pakro na oba no on tena mfimfini de ne so don't find an on some the nine ewo ba koso no find the mu ana neti ento ba koso emoja no said tunu for how many years kra ebitwa wow enche kra ebitwa wow ebia na nyemuja etunu bebre na mum seka na etwa nan ebia seka na etwa nan on twa body haban no ba ko ana se kakra bi pu no benya ofento no fa na nan nsi so na moja ne nso ne ngu body na so moja ne ngu body na so ba moja bitwa kai because of vitamin K properties na egom uko pharmacy se okoto vitamin K ayen tomo ade is ultra doctor's prescription okay ya no edidin semone e ma no om de din semone edum mra e wo se moja ne besen do o macha so because what you say onya careful e woni ma wodo bi omo ye he sis e wo de moja ne mra within 30-40 minutes no nim say o asishedi bi wo ho oh yeah far away rumpa wasi ano kwa nse wasi ano kwa emegum yem ewo no when you know say ekoboaboa no okobotofo abaye fibroid abeda ne yem odi eja mo no munye se wedi ne mpempensuo bi na fe ne na bia ne se tu o dwene ne ho no ono ne wahu na mane na ne bia fi say na osisi moja ne kwan enti eno nso enfentwere ho medafo we HYTV jumedi no ye fe no Yorke Clinic ya de bragu kwada ili kwada bia bra abo ne no na kosi no no ene ye ne Dr. Positive ene Inkoom ene de ye hwe ne se benefit of plantain body e ho faso if you do akosi ne hin ne du anane na haba bibia e mu faso obetumi aba Facebook Yorke HYTV Facebook YouTube so HYTV obaso anu share now the comment aba bisa question na ye ncheche mu doctor achire no ma bebre mu obetumi the text message WhatsApp message so aba 0249451612 0249451612 within the Agya Inkoom obetumi the messages na ba be kan question be bisa ede ama kama fa WhatsApp message ni bla ye be kan ede bisa questions na ma sa so text message the same number what they hear no so ye be kan ede ama kama da bibia enso ada na kwemu Facebook ni de HYTV and YouTube ni na Dr. Afey ento aso okay obi kana ye to aso
Mame fa we enche. Fache. Etiefo. Eni ahwefo nyina. Okay. Menta nkyere. Doctor, come na catch your mama. Camera no ni. Yo. Ave you na catch your mama. Mame mbra benim. We me de che ahwefo nyina. Okay. Me ye de me friend no home garden. Okay. Na home garden no plant what you eat and eat what you plant. Okay. Dua ne ewubedi ne di ne ewudua. Okay. What you wanna say? Me just say ba. Nti A.Jnr ya ebedua. Garlic ya ebedua. Carrot ya ebedua. Eniema ye di wo fie vegetables fruit ne adi nyina ye bedua ade wo fie. Na ya say adi. Na eni we ka say na say me kura baby a meti single room. Obi man twa na meti ben nen. Unhia asase. Okay. The bottles, plastics, the ati say ya. The fanya hwi. Eno ene ye dey. Okay. Na hwe ade bi. Once about dey twa aduane ni wi a ne stem no eye ne mfimfini ni nyina no. Etwitwa mu saa na yase no. The fanya hwi. Me dey che. Utwa no. Evas we twa ne tenten saa. Tutumun tokro no we betimi de adua garlic we betimi de adua onion body fro no okay we hia asase enti je garlic ne size the full bulb no fesi baby body no efunu na ka akoto atena no fesi hu sa ne tutokro say either be in round and be in square garlic ne beko baby garlic ne beko ne fa shem kakra na ma ne nsimu asesa garlic ne yini nyina ana ball ne nyina obehwane ho okay obehwane ho obehwane a on se ne soro ne to no ewo na tente be na ebefu no yeah wo twitwa so kakra okay na ase no nso so oba on se bia si ne promesi bre e wase na no so wa pone o de seka no atwitwa bia to kakra okay na de akohye bode no ni funu no mu o tutu ntokuru na de asisi o de ja ho na koda okay ade be chi abeko na start fifi e be 2 days na fifi e be 3 days na fifi se se e be fe e be do 14 days no na e kama okay afei no wo ba na ho na wo betumi atu okay wetumi ayiyi ni maako ebenya yini wase okay wo dia se wonya ade be chene na yini na start bebia wo tutu pone wase na wo tutu etwae no na yini na start ba na so no start if within 2-3-4 days say me ye bottle de no wo be fe sa na ye wo body funu okay na ba nti di 14 days a afei betumi akoyi ehon na obepempan ne nan no maako na de apia na fe wodi bia akodua nya bottle na odi adua wu eno de da foforo okay ba be kire eno okay afei yanko ne root body any root ni huni no but therefore yes you the benefit of plantain ye ko ni hini ya kana dua na ewe yanko ni hini no emema no so omunza meji sa supremo obi o wotwon otwumudu okay entwono e wa horo bienu okay e woni esane abetom okay ene e woni ensane mai e di ensane no se friend true okay o se ya wo se aso eve wo se umia sa na afroko sa okay wo se on va so nam do because obre ote yaw because on nsa ahia go o president ko for obre me hu mesia baba bi sa na me se fia ya papa na me eduma o wa o me me no wa chia na pa ko sa o ya se enyam meto mga de dia na mga no
Oh, can you choose? Yeah, but touch one more. Touch one more, dear. Sure, now can I order this? Save you from him. I know why you're money, man. Doctor, positive number, a good screen is which me a person didn't come actually. Cement touch one. Let's say a war. Why, yes, dear, I am Yamaya. The Mitchell Beboa. Okay. Yes, I just say, Sabatum, that is over a model. Okay. Men, how who cry, quiet, if anything, surgery cry. But me would draw a tunnel, a beco. Nemo, near me two moon, na near Bema so and me my year for. This is more crew, unto me, fire. Okay. And then the member and pepper, how the opposite, they are more there. If I told, could two body in him. Okay. I see and him. If I told two, na who come, who we are. Fa ginger kakadro fa fra fa bonua lime fa fra na fa enchire kakra fa ka ho o se ba ko no se wo ye no paste a wo di kotua okay we wo de kosa okay ba ku ni pay na we ni dancing di kotua ro se kosa ka shi ne kasa pay him dancing okay. And now the sa 3 days be asa Ambrose 5 days be asa. Okay. E be with Juma and to me dear am one minute. Oh yeah, by Juma. We can spend our free the patch no problem. Okay. Oh dear 1 week be asa ba. Say Saturday no benya Saturday be asa. Say Sunday no benya Sunday be asa. Sa ahodo be miensa e kwa 9 na hwade. Say ufa number no. One friend and Damasia. Okay. Ninga's a friend never miska. Name Masada Keke. Okay. We have been now JD was simple. We a free family for family. I'm more friend for doctor and Bamcho upon my friend. Number no crowd fra or no befa. You be on the befa or information to hear your pop na wafred no. Eddie Inkoom. But I told you about Facebook so no be beside question or maybe beside the amount. Say the doctor came be open asembisabia na webisa ibiya no masa so WhatsApp message no which one about WhatsApp no bibisa kama sa then so doctor aboa na ama ahoto aba o nkwa na wo ade nyina na betumi HYTV eden de Inkoom ya doctor positive na eden Inkoom doctor positive na so ya no malam bu leme enti yapon na o hiano ne eden Inkoom a obecho na chikwan na doctor aboa ama wanya ahoto Natumizo abwa. Doctor, you do also. Okay. Yanko yechi. Okay. Back to the Akabulen. Akabulen no eye idin tetidinia na Africa. Sani efra. Akabulen. Okay. Teteno, tetepa, we say acha binu. Na idin nya Africa. Na Akabulen. Wow. Akabulen. They said you can Akalen, you know. Okay. But we no nye Kaline. Okay. We bulen. Akabulen. Okay. Na ye kwa samre na. Samre na so obika benku. Ewia on fa rubber nchichire ho. Ene ye Ghana. Sata na go coast. Ene ye Ghana. Ye the rubber na chichire ho. Yeni ebie no. Yes ye nim nyansa no. Okay. Yes samre no ye jimimre. Be jimimre no mu no. Na nyansa de e wo ho. Me na ya ata wo ya 140 papa maame. Bidase. Ni pomu de ndendeng. So say ya ata no de ndendeng. Ene 23 no from ba on pre assemblyman. On play friends MP. Enye enyum no ye luncheon. Na emum Saturday ebe. What a shock. You be glad it makes you surprised. You know what shock one. Okay. Now, no. Shadio na haban no. Upe eduani no mo den direct. Apart from say wo no abode na dia. E ba chew. Me mo wo banku o rubber. Okay. Me ha on kran fan to chance no. Kope bode no na haban no. Say ye mo no. Say ye dada. Ni nyina ye adwuma. Okay. Me sense su bim. Say ye mo no. Say ye dada. If I said the awo and I fresh ni nyina ye adwuma pe.
nti me ha ho kura sɛ me pani awo ansa me de me ho de ne nyina yɛ fresh me pa chwan fresh to me yɛ wode aduane tum na wo a nutrient and I say nuane nura e wo mu no na because say aduane na ɛhye no na activate no to say the rubber no wode to rubber ma e battery chemicals na ekukun no we do the habane ya e battery won de do na beboa wo am ahoden ndo we ofred for so much me we na pede yin guy what let me ask you Nyankopon bo na ade no ho ode bibia ma ye wo bibia te say enti na Bible say obo na ade enans nsia ne wie ye no odu 7 do no atena se no hwe o say ade ma bo die eye na efe so ti ase eye na efe especially that one humbe da obo mi humbe o mi di o se guy to black o di be bibi sa pepe de na me boy bi aye mameka we na ye nhwe se kokko ye menka se obi ye kokko a enye bone na emom se kokko ye eye papa ade na broni aye empaduro from tuntum to kokko no nye empaduro from kokko to tuntum eno ne asamo ni body unya we ne hwe ye nton ahofe ye ton wo store ti se meti we yi ma fona tutomi se mpese menim da so tron se akola foforo to ho a me bowra store nko na me wo misika metimi asesa manim se me pese ma bodwi eye tusa ebeba me pese ma pampamu pa ne nko a menya ho e na emomu no kala no se me ye kokwa a ntumi mpom me ye tuntum dabi se tuntum no Nyankopon de bibia dua mu a eye ma nipadua expensive ne body ntumi nya broni no ya epaduro no broni ba epe bibini be ma ne sisi mu odin ne nada nyana broni be ma so epe bibini ba ene na wo de ho on tiase enso wa ya mpaduro na wa go do heaven wa ne ka say abrofo nyina hada bibifo nyina be nyina ene me wo be nyina abrofo le me wo se wa nyina so doctor na mishrawo ana yesia dia fa brode ho encha ye bebie phone lines na ma watuni afre na wabisa biribi se wo biribi kan so fa de ye kan ho na ekwan da ho ma enti shene so encha ye bebie phone lines na number da so yi eno ye doctor dia amemfre no ebere so ye number da betuda na watuni afre na ye no atwetwe nkomo na wo biribi a watuni abisa doctor ye hwe brode ya haban na adwan no so dro boka say the bo banku a ne mono no de wa kire say moje tu be bitumi di na haban na adwan no so e wo biribi ye man apart from say the bebo etew no utumi eno nko a body haban na adwan te sen ka obenom ayifuo die ne mmọ bi di anopa wo de no ahye wo homa naka de bia je so no manu bi be pa cho jaye no pebode ahaban ne awo no bi betmenya tea leaf and I say tea grass and lemon grass obi a wodin a o de frɛ no pe no bi fa ka ho na no a kama na no okay ahode we no sen ba ko na odi ayi ka ho no okay eno no ne de na wo pe o wo hwe ani afefefe o kono then so sister brother you are killing yourself okay unti no ano betimi ano no dodo woni nkwala no nyina betimi ano ebusuan chenno demo on say e wo susubia ana susudie wo ho a betimi die susu okay disposable cup no on say e wo no ni disuo ye wo small boy bi wo ho eno ne mu emre pa sa size no okay wait me the eno half ama akwala okay na wo pani no